Iyi site tuje kubereka uno munsi iherereye hano Bugesera Ntarama urenze ku mashuri yo kwa Gasore. Ni site igizwe n'ibibanza 12 kandi iri ku giciro gitoya miliyoni 5. Ibibanza bya miliyoni 5 hano Ntarama urumva atari make, ntucikanwe n'izi diro rero. Batahazi reka mbanze mbayobore mpabageze. Ahangaha tugeze ku rwibutso rwa Ntarama aho kaburimbo igarukira, tugiye kwegera imbere ho gato twerekeza ku mashuri yo kwa Gasore. Ahangaha tugeze ni ku mashuri yo kwa Gasore, abantu benshi murahazi. Tugiye kwigera imbere ho gato tube tugeze muri no site yacu igizwe n'ibibanza 12 kuri miliyoni 5 gusa. Ubu tuvugana site twayigezemo naho ngaho ubona haciye imihanda, urabona ko borone zirateye, na ahantu heza hasashe. Kuri miliyoni 5 uracagura ikibanza. Nuza kwitegereza neza uraza kubona ko site yacu iri ahantu hatuwe, byumvikana ko hari amazi n'umuriro. Nawe ufite gahunda yo kubaka waza ukagura ikibanza ugahita wubaka, ugahita ufata umuriro n'amazi biri hafi kabisa. Aka kamapu kagaragaza uburyo ibibanza bizaba bikase muri physical plan y'akarere ka Bugesera. Urabona ko ibibanza byose byakisesinga umuhanda kandi birengeje ubuso 300. Akarusha ino site iri muri zoning ya R1. Site yo ndagutembereje neza byatari, umvishe ko igiciro cya buri kibanza ari miliyoni 5 kandi ibibanza biri muri zoning R1 muri quartier nziza.